Akanya kabisa tugiye kubagezaho akanyarwanda k'ubwenge iyi page Facebook na YouTube turi kubagezaho udufilimi dutwika kandi tw'ubwenge kabisa. Reka tubageza akanyarwanda kuri muzi twabateguriye. Barakubwira ati amakuru yutigwa kuri amajyaruguru yugiye kurasa ibisasu bibiri. Ikibazo cy'urugomo mu karere ka Senderi dutangire mu mujyi mu masaha y'ijoro. Barakubwira ati abantu bose batuye isi birukira ubuzima bwiza. Buri umwe wese afite ejo hazaza he, ariko amateka y'ubuzima bwabo aratandukanye. Buri wese afite inzira yo gukurikira. Mu gihe iyanjye ari umwijima gusa, we ni umugabo tubwira, we ninde? Ndi umugabo udafite iyo mva, ndi umugabo udafite iyo njya. Isi yuzuye abashonji, abatagira iyo baba, ubuzima bw'uburara, uburyo bugoranye bwo kubaho, uwango, intambara, ibyorezo. Ariko se ndinde? Ninde uyitayeho? Buri wese afite intambara yo kurwana, ariko nje sinzi icyo gukora, sinzi icyo kurwanirira. Uwo ni umugabo uri kutubwira. Sinibuka n'ahahise hanjye, cyangwa se icyo ari cyo cyose kinyerekeyeho. Uwo ni utubwira ntacyo tumumariye, ndetse intambara ikomeye nshaka kurwana ntabwo ari intambara y'ubuzima bwiza. Ugerageze kurwanirira intambara ndi mu bitekerezo. Ndashaka kumenya ubundi we, ubwo nahoze ndi, n'uwo nzaba we. Ariko se sinyeka ko bizashoboka. Iyi ni inkuru yanjye. Bakise guki? Bakise Amani from nowhere. Production ni wowe. Tugatangiye ute? Dutangire mu mujyi mu masaha y'ijoro. Mu masaha y'ijoro bwari bwije neza, ariko narabo ubutirije neza. Harabaraye muri umudamu n'akana bari munsi y'ikiraro. Umudamu afata akana ke, akanibo yakishe. Mu masaha y'ijoro ni igicuku. Umudamu afata akana arerekera, sinzi gakigeke, ntago afite iyo kujya. Abarerekera baracyagenda. Umudamu azizanga ari kujyana akana shyeshye, bambuka umuhanda mu masaha y'ijoro cyane. Ni mu gicuku mu masaha ya saa 5 cyangwa saa 6 z'ijoro. Muri cya gihe amasaha y'ijoro itangiye kuza, utari warara hanze ntabwo ujya apfa kubimenya. Ndavuga ku gihe yigeze mu masaha. Barerekera, umudamu azana akana. Ubuzima bwarakaze cyane, imvura yaranaguye. Umudamu abona iki? Abona igipuperi hano. Arapfundura asanga ibyaruzi imyanda, naho kurara hahari. Umudamu arongera arambuka ajya gushaka ahandi. Nubasa igicuku cyane, hano hari amabandi ahari, hari ibirara. Biratangira gucakaza umuntu wisinziriye, uwo ku muhanda wamfunguriye. Ibirara nawe bidacakaza, bimukuramo agakofi. Agakofi mani vuba tugendeye. Ni ibirara. Umugabo sinzi ikibazo afite, ari kureba. Sinzi bagira sinzi bari kumubona no kwinyeganyeza ntacyo ari kureba gusa. Umugabo arahaguruka, sinzi gakigeke. Umugabo arerekera mu masaha y'igicuku. Nyagiye mu ngagiye hari. Umudamu n'akana bahigukira hano. Akana ibo yakishe, kana kari gutitira. Ibintu byarakaze ku wa Kigali. Abantu barara munsi y'ibiraro. Imvura yagwa bakabivamo. Baracyagenda mu masaha y'ijoro, batungukira hano. Umudamu n'akana sinzi ngo barerekeza he.
umudamu yatangiye nawe gutitira n'umwana ari gutitira. Baje hano basanga umugabo hano wafashe gangi, nabo baricara baragangika, ibirenge narwo bari koga, amazi niyo yarabuze. Umudamu afite ubwoba, umugabo arareba, masaha y'igitondo menya bwarakeye, baza no ku muhanda, baraje bari gufunguza, baje gufunguza hano. Abagira neza baracyahari, baratanga, baraguhana bashimira urakoze cyane, Imana izakugira umugisha. Hano bose kujya kuri fone nawe araza arabaha, Imana ikumugisha, Imana ikumugisha. Niba wamfunguriye ubuzima bwarakaze cyane, umudamu nakana bara mu muhanda baje gufunguza, baracyabaha ubuzima bwukanye amashaba, abantu baratanga, abantu bagifite umutima baracyabaho. Yabona n'ubu ufite ubushobozi bwo gufasha umuntu, ntukamuce utamufashije, kuko umufashije nawe ari kuzafashwa. Kuko hano hari amabandi gariruka, amabandi sinzi ko gari kwatwa n'iki, amabandi gariruka sinzi mama we, amabandi yaje yirukaga mu mujyi wa gati kabisa, isoko ryaremye we, amabandi yarirukanse imodoka ibiki byose wabo ngabo bageze mu gasitata bariruka, ibyo bageze hano arahagarara, ngeze hano abona areba, ndebera nawe n'ukuri kw'Imana, atangira kuniga kamumugore. Buri mugore yatangiye kushaka kumubara udufaranga bagiye aramunika, amabandi nta mutima agakikira, nta mutima agagendera, nibura nawe kabisa akana gakunda ko udufaranga rifumashije, baratumwaka, fata umwaka umudamu acikisha akana, ibintu byakaze cyane, amabandi nta mutima agakira, mana we. Baza no munsi y'ikiraro, baje kwitsiba hano muri munsi y'ikiraro kw'amasazi we. Dore hano wa mugabo aracyari we, ari hano ari kubota akazi, afite umugabo afite ikihe kibazo, umugabo yigumanga mu mutwe, umugabo arareba, sinzi ko arareba iki, arebye ku ruhande abona igikweto, arebye igikweto ajya kugifata, yaje kugitoragura. Ibintu byarakaze we mu mujyi wa Kigali. Ubwira ati kunda kanda subscribe ukande followers kuri YouTube no kuri Facebook kabisa. Mugabo afite igifuka cye arerekera mu kiraro, kuva mu kintu cy'amasazi gariko, harimo amasazi we, harimo umwanda, amabandi nta mutima akajyare yawutebera kabisa. Ibintu baba bakuriye umudamu nakana, bari bagiye kwifuza, bagize amahirwe abantu bagize umutima bahaje. Bavuga ku kiraro, z'ikiraro izarugurura, wamfashije umudamu avuga wamfashije. Umugabo yari igendekeze, umugabo afite ikibazo, umugabo arerekera, umugabo ageze hano abitekereza ko by'umugore amubwiye, ashyira igikapu hasi arahindukira, umugabo araza, umugore umudamu agira kumwagira ngo umugabo agiye kumwica, arangiza amuheza ikiganza, haguruka wowe, ntabwo ndabasha kugira nabi. Afata akana, umugabo aragaterura arakajyana, afata n'umudamu barerekera. Sinzi hano umugabo agafite ikihe kibazo, umudamu yaragize ubwoba bwinshi cyane, barekeraga bo mu mujyi, barekera baza hano hakuno, barerekera umwana ujya hasi mujya no ku ruhande, amabandi yabakoze ubundi ntayashye, amabandi yabakoze ntayashye muyangereke. Umugabo araza no ku ruhande, asanga ibandi rya mbere ryicaye hano, ndamande tuko gareba, amabandi gayo ugafite akandi, ibandi rya mbere rahaguruka, inyundo we, ndigikoresha udamandi inyundo, ndigikoresha ugari wowe, bonye kimo Derekancho gari papa gari panga, wabonye wowe bita shitani wowe, bandi rukuru kuri bandi yose, mugabo ariruka, sinzi wemeze bite, ugaruka akana n'umudamu wa kibere, barakunyaje, kikaba kiraza cyagiye kubita, umugabo yarafashe we, ukisha, ndari yudana ifata iki kidote biratu bikaba nta mutima bikira, cyo kikakubisa inyundo, ndaramasura, Jaksha, ukaba dire kunareba, siwe warabuze cyo kwanira
nacyo. Fata umugeri yakubise umwe, mugabo ntasanzwe we, mugabo ni n'umuwanyi we. Shitani arareba umugabo sinzi kuba mwisente. Fata inyundo azunguza weza. Fata inyundo we yahise amwica. Mugabo n'umwicanyi we, tabaraga umudamu n'umwana. Dore shitani dore amasura barandakaje basha. Uzi n'ikindi ngo nanga umuntu utsindwa ku rugamba. Fata icyuma ahita amwiyicira. Yahise amwiyicira mama we. Nta mikino abandi, nta mikino gafite we kakamwishe. Abanyarwanda nibategura mwakabonye. Fata igipfunsi aragifata. Fata ibyanyu ndonga kwa kupita dododododododo. Isura ko bamurakaje. Waraza fata inyundo ngo kinubi. Hey, dore wowe sura, dore amasura. Nawe ugenda sha ataka. Basambosha fata hasi umwe gusa. Mugabo ntasanzwe. Fata ikinubi nafuka. Fata ikinubi akijya hasi. Fata umugeri we. Ahita amukandagira. Dore ifoto aripanga. Ndagupfuna ndagushoreza. Iki byanga niko gasanze kuvuga. Dore umugabo fata. Bose shitani ni mubi. Fata ahita kubita kamugeri hano. Dore isura, dore kunareba we. Mugabo cyane mugabo kajyanonetse karanonetse sha. Mugabo ararakara cyane, baramurakaje. Wowe wapi kabisa, wowe na pana ngo yamubwiye. Mugabo arahaguruka, ntukahaguruka we. Ya twabonye tumanyera ariko. Dore umugabo shitani cye. Ntabwo nagwana nawe kabisa. Genda shana uragwana n'uzingo sha. Mugabo araza. Shoka. Fata ahita amwica wowe. Yahise amusoza. Nta bintu byo gutinzamo. Fata pisto. Mugabo yabonye bikaze cyane ahita afata pisto. Baramwirukana ngangabo mu mujyi barambukanye. Bwarinze bonira bakiruka. Fata umudamu, afata akana n'umudamu arafata mu twerekere arabirukangana. Arabahugisha ibintu byakaze cyane kabisa, ibintu bijamo imbunda bikaze cyane, imbunda n'ikindi kindi bariruka. Uwinde abakira bagenda gakeya we. Bande barakunda ari kwigendera abandi birukanse. Karacyakomeza kabisa. Nuko kakinwe. Ewa nakora subscribers, followers, ewa dutwike iyi page Facebook, YouTube channel byaje kutwika. Byaje kubageza utuntu tw'ubwenge gusa.